Jedni zo upartých produkovateľov Gerego i Dyňoch, to i Chromišovo, ktorí toho roku zasadzili Boston kolo same autodrahy Novi Sad Zrenjanin. Tod rok dosť udatný za Boston, bolo dosť dýžďu i no ja mám i kapku po kapku zaljevanje, ali nie tak mu zavádzal dýš, jak to mohlo buc. Barem mne, jest tu sušedohi, ktorí hvaria, že im takú zbaržej počkodzel to dýš, bo bolo za to nadosť dýžďu. Понеже Бостон при фреквентній драгі, мусише го і чуваc. Prehoza uglavnom tu po Diljove i to ti, ktorí znajú, že kad je Bostani to našo z Đurđova. A z autoputa čisto sumnjam, že bi to svracal. V žalbi može biti jednu Gerego, a to nič také nie strašné. Preto sme angažovali čuvara, že by sme še obezpečili. Хромішово мали Гереги по тунелами і вони дозрели 7 юлія, а друга часть, що була на отворенім, узрела правенєшка. Предавав їх на велько купцам, ktorý im приходза на полю, а і на мало, pod tendu коло драги, де їм ще два з 3 дзівков, кожен день ангажовані на предавання.